Novi todo lava vao akpebe ele top 103.1 FM. Pavala oji authentic mama MF en kosemnele. It's 5:44 p.m. Ga aton minute bla enevo ene todo la gana play afisi afie kenele ponye fie ya medo jato hadenami va Dunenyo Borborbor play nya jojo na oji live to my studio La Croix, Ghana. Miele transmitting live to 40B Royal Casero Daji Accra Kokumlemle. I will eat in the ground. Mine. Egbenye ogespe nkeke asiekelia nyatepe ekumenye enadekenye ato obe ekua menye enunye adeke wenye onovi todo lava vao egbe kanye memenda kokwe enye jona be mekalemia fe hoho nu melemia fe vu melemia fa fon meleta fe si atape ke ne podokio le 50 line hafi le top 103.1 FM pavala ojia ekema be akpena obe ko radio dade top 103.1 oyombe mefa the only authentic mama on top radio afi ye na se evi ofe gbe if you open one now culture and heritage okata afiko na selele radio yaji abaleke wintono nya the award winning authentic show ekenye Dunenyo Borborbor show eya samnele egbe Saturday ekenye ageswen keke asiekelea nyawezo oyombe emefa ke wona jago mecho gaton avadoga enyi lefia 5 to 8 p.m. I'm going to be in your rooms, in your houses, and wherever you find yourself.
So relax and I enjoy this authentic Ghanaian music. Bobra, afisi afike nele, na enjoy doku okpele, alone na doji jone doku wonu bokple gbogbo hayo semnele, ke hayi semnela, ele background na, echo, afeto, efo, senyo, new generation Borborbor group to, new generation Borborbor group to, ola shaman, open koya semnele, miafo, efo senyo, ameke miato mienya, legend de kama, nye eviope artist dometorika efe haya samnele enye nubla ni ha elabe nubla ni le Ghana jokoblibo mikata mi le konyi fam fien ya menye fien ya ko mikatantin nye le konyi fa le Ghana jokome chomya fe duplola His Excellency John Dramani Mahama bakade ni amesia mekenye Ghana vi le Ghana pele outside Ghana go ha na nyanye Ghana vi na nyanye Africa vi kwa enya kenye jogbevon afoku gan ihe jode Ghana to ji alo Ghana mia no vi oji ejode wo ha ji la fisi afie kene le gbeta and we are all mourning since Wednesday ekenye the Black Wednesday in the history of Ghana Major Paul ejona be plane crash ya mokuna de kakpa ke agbososo ya sunu a Major Paul eye unchojo enye konyi fafanami as I'm talking now abaleke mele no povivia le Jubilee House la fuma nye le vigil wo egba they are doing vigil in remembrance of the late our national heroes ameyo kafra afoku Gama Jodojia Egba le Jubilee House Oje gomecho 5 p.m. ya yata ne medofni hadewa atonwa no yiyi ne ma ayi oha na no feme na no pole TV je la be TV oha wa de na me aleke mikata mi afofu defo meton aleke Ghana to call Katana rally behind the president the le difficult times yo me miela abeg to coina nyapete mi achu mi ape sympathy abe edumevio wonu tefewo ene afakonyi pele fometo yo bu fa meveve yo no vinya salao enye bebe sese na be melenya ya glom elabe aviji komikata miele be mi bu mi anto mi ape de komevio edoline adodo to yo fuku ple age alo efe vi yo ko ho hafi le jojo so vibrant hafi kake amaunya globe in everything we should give thanks. Okay. In everything we should give thanks to the Lord. Elabe obe eyaina eye ka ho. Eyata le ye yibe vele mele Ghana to kopa gbeme ha. Togbobe mi le avifam mi katantin mi la vifa ha mi ko akpeda dana Yehowa mao ameke wo mi katan eye o wa yin gba ple jifo afi ike yan to gbobe nene jo la yin gba ya ji nene va ye gbo le jifo na va pojujo va vanto e la ba fima vevese se areke mekale eya ta vevese se yo himya no vi enyi ya o Nyafe national heroes enyi yao nchu jojo amenyi yao hotome le kuveve ekupata yama nyenyi ebe eye hose le Kristo todesi adesi be wayi eye wava jujo pe lovo le wuti fafama. So today we are paying tribute to the heroes, national heroes. Ame enyi the 8 national heroes we are all paying tribute and amekpekpe tohado mayo le fonji aleke o jesiu ameyawa aleke o jesi ameyawo kenye ameveve miape minister yo miape soja yo mekavalewa wa fonu chobo unami kake ami don kutube agbemere we na makwa agbemolebe wa no afi kake all the same mikata mi le konyin fam e haya yi na mikata Ghana to call be mi ape jinafa
Do you know his number?
gbàdégbé máa pọ̀ gbàdégbé máa pọ̀ gbàdégbé. Hi guys, my name is Dunenyo and I'm listening to Authentic Mama of Professor. Check it for me. It's not working. Let me see. We only say now. We only say now. Unless I do it like this. Otherwise, it's connect slow. Then put it. Turn the camera. Akụkọ na-etinye lonye lawo wajole gbonye waku eke akụkọ na-etinye lonye lawo wajole gbonye Novi Torola Baba Gade Tutu Top 103.1 FM Dunenyo Borborbor play Authentic Mama Pen Kosamnele Nyele live le Authentic Mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page on Facebook. Kaya mana na nyebe. Oh, okay. Repon. Like it was okay the way you said it before. We'll be calling these people. Let me start After this one, Lonye lao watole gbonye todo lao hiya mana na nyebe oma wonade kewu
Nkudodo miafe national heroes yo. Mianovi miafe minister wame eve. Endesi to fe vice. Bakple bubuao. Bakple miafe soja gallant alo soja. Jojo yo. Eton yo katan ha. Hetro megbea. Eko katan ole kekleme amenyi. Egba yobon ko miafonucho. Eye Ghana to call miafe duplola His Excellency John Dramani Mahama. Declared 3 days mourning. Nye jagomecho uncho. Eye memeleno po fifi laya. Le Jubilee House for Courtia. Or le vigil in the memory of these 8 departed souls. So or le vigil keep la fama. Adon kuochi. Eyata ne mebayi hadewa ne na tenwiko ne na do tafima. Mikatanti miele fofofo abedukon ene be mi adon kulon to amenyi yao okopa gbe he savo de Ghana du kota opefu meto vevieto obo vio obo suno obo dada obo papa o leveve sese atradia de me hafi mianton hago abedume viwo ameyo menye miao menyo bo family members wo kake mia meyo tedra amema o abe honlo ene classmates we ene abe for me plan meyo party members we na mikatantin mie le konyi fam egba konyi fafa leji yike echo iva ya o won kudodoji oko flowers duklola ple emenola fete alokatan le Ghana ple tefe ke watancho miafe neighboring country so fe a leader so o katan o ha o do message so that adogo have to come vale fafa ple miafe duklola John Dramani Mahama ple miafe vice ple du kobli bola echo wo flower day eke o flower ba dade kodon kuochi le opote for court la fuma eye gba o le vigil wo o jegome wo na leji yi aben kudodo ame enyi ye obu fa gbede du koya pengo yita eyata miao ha le Dunenyo Borborbor show ya jia mi adonku mi novia o mi afe ministers yo mi afe soja ya o klebu bo a mi katami lo nkudoji eyata gba we are going to pay tribute aleke neko jesi we amekae ne nyalo me aleke neko nye enyaka na gblo le yeyi sesen ya ome nye de kuku be na mepumona obe na ponu a afonu ple abe ameke ha le dikoya me henya no ekele ji o ma diba madeke na ba no accuse amadeke bele ele ao le yeyi ya ma menye ya me mielo de kawowo abeleke duplo la ponu address the nation choa efonu na duko eye obiato duko katan sibe mi katan mi pofu abeduko ene pede ihunti ne mi afa plepo meto ya o eye mi adonku mi anovi yo kopa gbesavona Ghana pengo yiji eya ta menye political issue adeke wonyo amesi amele konyifa abeleke na abu wo loloto na afa konyi anene Ghana duko katan ple mi afe neighboring countries so katan ole konyifa ple mi eya ta ne mebumona wa aleke neko senua aleke neko le feeling aleke neko donku odometo amenyi yo heyi avlima aleke neko donku ojia ye na agblope deko ye na do baba na pometo egba ene yoma ene gblo no eke ne nyacho bo nvokwa na do baba na pometo menye wonto fe no to gbe na bia ha na egba amadeke ma bia ha no to mi abia ha na nya no vi obu opagbe deduko ya ta mi afonu chobo unti ne nie jesi o eye mi ado baba na fometo vevieto vio ebo vio globo suno globo no globo to yo eya mi le wo egbe eya ta eya nye egbe fen keke katan we are dedicating it ako adonkumia no vioji nyawezo efonye Peter Adra anya Palestine to egba
e wo mon popo yin ti do be ava pom da le studio ne ya kpole ke wona konoji yi eye ne nya do jere kave e ya ta fonya Peter adra anya Palestine elemia dome mademone kpede ne aleke ya ha ko senya ya nchokuda gbea wanamia anya o sede ekwesa eye o ba le hose alo ba le no pomde leke o feel abetume vie ne de nyaka ile sicho nu ijon wa block kpede ko emegbe a honorable Kwesi Daniel Kwesi Asiama, former MP of Buem ble ameke kanye executive director na complementary education in Ghana agency ya eya ha anomoji klimi abe party to ene NDC party to ene eye wa de wa a pay tribute na afonu pe adecho efe colleagues yo honya aleko konya o aleke nyako striking emegbe a former MP for Ashaman honorable Aheto eke kanye evio fefia le Ashaman eya ha no mojiklimi afonuto elabe eya ha party member former MP nye ha aleke okojesi odome amenyi yo bo fagbe aleke okojesi wa eya ha ape a tribute eke mama abu monawo la feme la fisia fi kenele be won ha ape a tribute na me bu mona le phone in segment yeme todo lava vao mikata miawezo oyombe authentic mama emefa ke nyele eji efo Peter dra ayi jinam afi mado jan efo Peter afemia ayi ji blam bobo okay efo Peter eteva ebo ewezo Yo, what am I orange? akpe lekenye anya Palestine to Oh, Palestine to kata o lilo. akpe Gaka dokol ngblanyi me alabe enyagare jo. Aika be eke mashia mata wo ha ole vavasasama ye ole blanyi leleme. Abeleka ko amashia me ewo me. okay kake ejoji na mbe ejagba wo mo popo ya nti dole yeyi o memiele le koyin fafa yeyi ya me be ya va ohana ko gbe ko pedegbe hun ne mi katamia fa konia wezoke Mazorenchi. okay for Peter fika ene no nchokuda yibo umiye be Black Wednesday in the history of Ghana kuda yibo ma he no he va ncho de fika eno yeyi ma ime tanka esenya ya jobevon ya Wote mano dome alo dope hafi enya to gbɔ be nyemelɔ sika be gake nye velia aɖe ko to dzi na nkaba be nane dzɔm ɖe mesi hã ke afuma la eva na be meva le radio station aɖewo ke nye hã meva dze ŋutsotsoa sese be enya gã aɖe dzɔ ɖe Ghana dzi ke be eme mekɔ le gaƒoƒo ma me katã nyemexɔe wònye nyateƒe o gake ale ke enyagbewo va edzi yim halo ŋutsotsowo va yiyimea kple hafi ma va se gbeƒã ɖeɖe alo ŋutsotso tso míaƒe chief of staff gbɔ le yiƒe nyagbeŋua va nam nyateƒe be enya vɔ̃hia alo vivitsi gã ya edo ɖe Ghana dzi eyi ke medzɔ kpɔ eyi ke nye hã medzɔ nyemesi kpɔ abe eyi dzɔ nyitsɔma me se ta togbɔ be menye ŋutsu hã va de asi ne egbe yi ke mienya gblɔm kura hã togbɔ
wana oji yim ye vovo jom ye kpo yo kakata yiji ha dakwe wala na mabe drekum anya klomie lena Okay. Okay. Todo lava vao e fonye pita adra cho anya Palestine e ya fe nkosamnele e ya ameyo le ponye le Facebook ajia le authentic mama famia dogbe na mia novi yo katanye evie ope ha bobo yile America di come yile Canada e yo popobodo kwenu le evie ope dekonu ope gbedom de jila fe for Steve the abe PRO ne na Siana Council of Every Association in North America akpenami aleke mi edu anku mi aje yi mi economy ape program live from top to America akpenami eye makomon popo ma dakpena ape open no la
President, Dr. Chachu Nyamade. Doc, Medogbe now, Nyawele Dojiple, Council members, Okata, Medogbe Nami, Nyawele Doji, Ke, Efeyame, Ha, Siana Kadoji, if you offer her bobo, offer Azanyo Duna Fesi Afele Agnes when Kekebla Vivonilia. Abana dachi son do mamuna. Ala bana mabu ama betonchi leka ko joyba to baba aku li ha manya ba makpo nchi balala akpo adejeshi ha fi over diba aku osuba Ewan Blane. na lankuda leka ko amagbato wo Ewan Blane. ama Ewan Blane. aya machichi ogwona
abe enye aƒevɔ kple nya gã aɖe dzɔ ɖe Ghana dzi. Nemayi asefu flow. Ko avado. PCCS, Personal Care and Companion Services. Are you in need of companionship and care for yourself or a loved one in the comforts of your home? Look no further than Personal Care and Companion Services. Here at PCCS, we offer a myriad of in-home services right in the comfort of your own home. We are registered, licensed, and accredited in New Jersey, ensuring the highest standard of care and professionalism. Our services include, but are not limited to, private and personal care, care management, home management, errand services, day and overnight care, live-in and live-out. At PCCS, your comfort and well-being are our top priorities. Our care management team is dedicated to coordinating all aspects of your care, ensuring seamless and efficient support. Please contact us today to get started. Personal Care and Companion Services. Taking care of your loved ones is our goal because every moment matters. Page and we continue to pay the tribute to our national heroes. Eya omiele no po ke ye ya de be hold on. Ye ya de be nia afonu pele ameyo megblo be nia afonu pele ke ameyi le mo jififia enye togbe aheto ebi ofe fia na Asherman bakpele ameke kanye former MP of the first MP of Asherman elemoji togbe Wezo. Togbe. Hello. Togbe Milan Kosem. Hello. Hello, Togbe. Tell him me okay. Miele agbagbaje nemia ella fide mechanic ben. Okatan oyina vigila nikatan yina former abe party members so okatan oyina abe du come viewer ame okatan oyina Togbe Aheto, former MP of Asherman, eke kanye eviofe fia la Sherman eya ele moji fifilai ni be mi akonu pele ele emoji mi akonu pele ne wa agblonami aleke wokonya woko senya ya
aleke ole feeling abe tu come vi abe party meto ene aleke ole feeling wana mi anya. Hello togbe a ways over top 103 a ways over top radio papa la oji togbe mede kuku de doku fia du kom baja nanya yiji. Hello elemoji plema lenkonya sa. Hello togbe tell him that we are on. We should find a please. Okay. But the kuku number togbe a ebuku le o fika le o ado no kake a miele line get trying be mi awe one stable. So mi atan seven konwede e anya togbe ahe to former MP of eye o kanye enya afoku gan ihe jua mechanic be mechanic
be wo ha ese eye be party member abe Ghana to de ele okay ene senya ucho kudagbe kuda ike do yibo de vivitina Ghana duko ene senya ekwesegba eyi Kenya oje vava hoyowa ekwesa benuma amemao enyama anya tepo onye
jole to come back. I say, okay.
Các bạn các người ta mà nhắc được cái đấy rồi đi Yeah. là các con người True, true, true. các bạn bắt được nó nó nhắc phải tạt to nó nhỏ có tôm Okay. nó nhỏ nó mới nhỏ đó là nhỏ thôi Okay. Akpe togbe ehafoli Aheto, former MP of Asherman and also the chief of Evers in Asherman. Akpe kaka miapiti mile nye le miado ke kokpe de duplolang ye nye le fa
fa abe edumeviu no tepe olawe na yemye be mi akomon popo ya ha ado na miao abende se party ela be hello honorable asiama hello honorable honorable okay nyele asike ela moji kakewa be ka kosi so that afia top 103.1 FM nyele clear live the authentic mama fan page on Facebook madaku akpena mi ame yo katale mi akpom the authentic mama fan page me share video me invite me an of you and leave a comment also and yeah la suna blog si do take la suna blog oh ha mi katantim afisi afi kenele pele nkonye sema gan
Natoenye. Afisa fi kene la ga natoenye. E tá ha o comment na no page agi le Facebook authentic mama fan page na makle now. Hello, honorable. Mada Coco Hello, ways of our top radio Papa Longy. Oh, okay. Eka George na mi beg ba mi lo le kaji bon. Honorable. Nchokudagba. Mi yo nebe kuda yibo. Kuda yibo eke do viviti de Ghana de ko. Fika ino nchokuda magbe hafi se jogbe vonya ya. Yo, I'm a todo lá cá me dou a buscar. Não me catando. E nada, vamos no apoiar a dupla para nada na toca tanto. E outra no puta do pó. And when you put yourself in that way, you know that it's
is not a joke. And the fact that anything is the forecourt of the state house. And a rubber put the prayer to after the year, they make it le Parlement House. Il n'y a pas fait Ghana Dio au Fialolo, au Fia Papa, Namia Novio, Gwo Pagbe, President Kufuor Vice President, Vice President Owo, Okay. who cut down the thing. They are from a different point. Stuff like that. It is not about personal. Le pote est là, et vous me blâmez. And what no blame. And what no blame. No be maunya no si omienya. No to na mia le blanui. No si echo heaven na mia obe ele ya la na me na nya alono ble na mia le blanui. Enye no blaninya gan nyatepe infate lobo. Mika tantim ble top media mika tan ha mi la fi mi be mi do babana Ghana du ko mi do babana mi NDC party mi do baba ana fo me to kata mi kata mi awe pe ke mi do
Bedabe mau na alemidete. Bevieto miape duklola le ye ite se yama nyekpobe eno atede nchi ya ti alegbegbe kake amau le ledete be edoyo go maminye be le enya yo vomegbe a unse ye akadosi be wa wodo hena gana fe ngoyeye akpena o onabo asiama ekenye galamse fe nya ofe no chichile de koya me fe program adelo boasia flight ma lo helicopter ma eva pa fokule mo ti ejain eye ofia amoka tan yolema woku novito do la soja de kakpe yo ha o lo me eke onye pilot kpakple technical pleto this top vice national deputy coordinating maglobe national security coordinator plebubo okata
no me novi enye no blaninya o kata me yo kata e kwa fokuma onye nchu so eye doctor omani ibu ama enye defense minister ekejaba gbana NDC party ya have you over Abraham no adole logia ka mako na ko dama da tanyepe okay ka da kuma global wo ayi ma do to fu fonyo kata ka fun to gbagba nya vi ma do ngogba ha ale ka ku wo gbre a ma gbagba nya ha ya ku ma ku okay ala ba ni ka ta wo go do mi ya ka baba kuma do na palito akwa yo ka kata wo glere ma gbe kula da vi o kula ko ma wa ala ba nga arabu na nya ba nyie nya ta pa makuru kunya daro pa afo doma ba kala ke wono ha kaka kwe anya yo kata nya ta mo se go ta okay nya kwe na ma me say that yo
of our gallant heroes yo. Wagbe le jogbevoin le jogbevoin mame makomonu kpokpo ya ha mado baba na mesia me ke bu efe ameve viade a mekomonu kpokpo ya be baba na me egbe memeda okadia me gbogbo ado ha menya yeyi kaina anye wo ha oto enye authentic mama ni menya gapopola alo yeyi la ha na nyete onye nene ma ha o ha menye oya tanene kpono vive ge ole bibia to konye be akuchi de togbo ebe mi ka fa fana yo ma unya to gble mi fana mi anto mi ado yo ame yo mi la fafana fifi
Yeah, amenyi ya wa le Sunday. Alokosra ekenye September. Penke Candrelia wadi. Le lo kokofe akachi le voter. Fe akpaji voter region. Ta miseda the late Madam Deda Yes. Migeso. Eke ewoyo belonlo. Oji le 1928 yo okule 2025 ya. Efe kudodo ayale. Memeda September penke kadel ya. Wa kwa efe kukwa to motri. So cho Saint Paul. Saint Paul Montreal. Eye wadwa ba de fa family local kofe. Mem kosra ekenye September penke ke Andrelia wadi efe kukwa wadi de mama le togbe ogbo le local
kope akachi le amonuto ame o le hon fafa na melao novio kata pen vivieto loco kope bijijo be miava mia a pasi adi mia dada yi mau ire legbegbe 97 yo ho pebla a sieke vandre ya dada ho ale o lebe mia no Lebla ni Dana Dana ko mauna kumbla nani. Nebe baba na ko wala mama. Shula na ya ko mapo o dada o dio baba na Dana kwa kata Dana kazi ndio wa amen okay 020 020 0376 9562
020-376-9562. Hello. Hello. Hello, Baba Radio.